Yabonanimio, Abenai, Yante, Shabraboyo, Nadia Woodiano, dear, and one of a debut. Miampa, Benti, to one of Monsieur. That you'll be a shower. Obrani yekun, obrani ye DSC. Abrabo mu ntwetwede ekukruhwe ase enti. Ebri bia aya ne abemu abu. Nanso be ka kire wo se. Die oya abrabo danefo no, oda so kura wo mu. Se wa ma wo bemu amu. Na wo hye wo sapo mu nsu a, eniema besesa ama wo so wasere. Mema wakwa aba eba obrani wa dwumadie so. Medindi abna nyanta. Obra Obra Obrani wa mpa ye kase obrani wa ai enimia megyina he ne wuguo no eno na wutwa wudua bofra unkotwa kwadu enti obra eni wa de wo nwene ne no eno na be kire wa wieye ene obrani wa dwumadie so mensaka ye mame nimunyamfo bi ohofefo bi wafa abrabo mu yie abrabo mu suahunu de wudi agro de bebo wahia bebre wamfa na hogono so uhunu nne na waye hyepa woka se wamle wo hu wabre papa wadi kwati saa enne wadru bebia wadru no ene ne baba twetwe nkomo na waka ne suahunu a wanya na abrabo mu a kire me ne umienu ne ye de bi ahye ho den ye de bi ahye ho nkrane e wo bra kwantu a ye twei mu moma yemfa nsembo ehia Aunty Muni kwan wotina fa akwoche wudwumadie mu a wotebre agi me kon Trangel P Ultra yaw no betu akọ usisi yaw ya hwese Trangel P Ultra nti akokra wadi mfinhia aduosia ne akire atumi akote fama fasika abra brand yete ho Trangel P Ultra maji nko a ebe sakutodwemu yaw painters carpenters ene wonso a wotaye adwumadin beja wo bre no Trangel P Ultra nom pebenya nkwa etufo nkopoku Farmer Limited fumeswa fre 02020555089 Poku Farmer ya pomode fariban Obra Obra Mona ladies ina guys sheku sawe ma ho fa mediti wo ya manim awohima beauties ono NSC manim atare ehye eye chic collection na wo se atare na ehye no ni cleavage no se de ete no mi komu da ho pa se de mi komu da ho yi eye Dubai gold NSC me na wo hwe Dubai gold a wo be ko Nima ho na Dubai gold shop wo enesa medical catch se me guest ameni ni ibedi nkomo no onye nipa hunu bi akeke wa fa abrabo mu yie abrabo mu abenedie wadi bebre nanso onyame aye na dom enne she has a story to tell obi ka kire me ne omienu Aunty Muni akwaba ye ba bibia ye boko pacha da nyame ase ye da alas Aunty Muni baby a obefa bia nkran ha de obia Aunty Muni Aunty Muni wache ede na Aunty Muni ni betomu that's it me the free tamale na me bae na me watamale me ba me auntie ho but na me ho ono anso na titimi okay de me bae na omu yeduane omu jaye de na nkrofo wura fie ho obsam se metuma ya na na se me ye wache da so metra ya hwe okay the following week no mama ko di dwa bae na me ye so na se nkrofo ni jaye nti na omma okay Kwafo mo to ba sata na mo ye ne hefa no me uncle fie e wo laboni na laboni okay ti e chiro board bi tare ya bonti ho
nti afi de na nkrofo wura mu baako ti me ye kura bedru me 3 years mpo na boys na wura omo ba hono on si ba bia me hia no ko na mu de nti kamatuma ba lore kwan ho a ebe yi amam ana me ko lore kwan ho ko pe baby editna ho ti a week a me ko tna ho no kura de ni nanso etoni nyina toya de ya me yes to de be de etina jam me toni nyina na eda na wunya sika de hye adwuma na se de se adwuma se de wo be hye ase fiti ase wojom ukojom na wonim kasa na woto na wotua etina be ma wo se wo kwa na akofi nti mo ye me kunfo me kwa kan kire mo se be se me ye wache sika bia nkuta misa nti mo ma me this week me ko tomba na me de musika mo na massage fufuro sa na me de ye afi me ankasa mitumito kakra to na de we dey start wache no ti ba lore kwa hono na me ankasa me mintin kran nti omu ba twoma na amachi no na mo bisam se mini no ho na obi gina mo se yoko mo yepe mo yoko mo okay rice and beans sankrenfo yoko gari no yoko ene mu ntesa na bigina oto eche na osan de fufuraba edi be chi na obi so ato na de fufuraba sa so na me bentezi drivers the David drivers there woni omo ban a omo ayi market ama okro mo Aunty Muni komi da omo misakura mi mom duane ti mo free de be ma omo be market ama ampa so no mo ye obi tumi fa ne se kom de me peduana de upen kwan duana se o sa wache de ye ma me bi ho me di ukola bo Aunty Muni na se de usi kan marketing ni share ho no e me de pa Aunty Muni uko school we Obra Mama sama Aunty Muni Aunty Muni se uko school we no ajai si Aunty Muni tamale hefa baga meda baga meda tu free ho no o mi fro mi ware Aunty wan to asu bi baga middle wa ene da odi ayi Aunty Muni sa no wow zankrai nti wo ware ye no na eye den na odi free tamale ho bankran mi ware ye no eba basaba ba no ni kunu ntem tina mifti tamale samsam no do so mempe no hamster na misumi frame ma mi sempe se mi ba no ho se mi mra na mi ba tamale na odi ba akra ba na mi de start eduane no wo ma na mi de mi ba kwa aba ewu ma ba 2 years na sa de ba kwa aba timi ya sa de o mu nyina abaye etumi hwe ebo mu school o ma no yese wo na mi ma no nyini na o mu ye 4 ba kwa firi mu kafra ti o ma ni nyina de o do ma ko school mo wa wache na ya ne nso mo nyini yenso mi kiro mo nyina mema ma wo ba mema nko a ba mo betimi aye wache no o mu ye ma ne ye se wo de na no tumi ye ne fine wow ma kiro mo se ni pa brefo de me a single parent nti wan kiro mo a o so mo ye mema so mo ben mi no mo ekira betuma ko o ma ko fa na afo boni no mo ye basabasa tina mi bo mi humodi kan cheme ma mi sempe se before mo ba ha because when you uti dem unim dem mo ye wa bontin e na ono so opini ma do ba won chen to mo nyina so ba ha sure Aunty Muni say baby o age wache no wa na wo ya na wa training crofo a wo mo ye say dem me man no mo ye o ba boys no da bi mi wo ma yo mo ye wa training wo say crofo do so boys no so mo tombi ana se mi ko tamale say a omo pe odesa se me man e busy am to me ma me ba penyin ne ye Aunty Muni nti said na ye kam waka chi ma besi say ukofa o mani nyina bai e do mba to school na o manu watamale no mo ko school mi bo modin de mo ko school saba man sonu on fa no mo nti on fa no ho bismi to mi jan kwara no sa timi ye mi hu na mi na mi yeduani kakra watamale na mi de show mi de start school hon
me bat akrano me mama town we yini ese me na mama no mami me ono no ba mami papa so aka baby obuafo bia so ni baby a ewi aso so na obuafo ni ho a ubre but we yiri o so a na fam by bot tie with ya nyame so ba gina with aye de obepe enu na me di ya mi hwe sana mpeso mkosu mkanchi ni mami se udi nya abutre mi ja nkora no ma okakra bataya mem na ma kot akra ma tukwan ya edachi enyi ye mami no nyina mi so mi tina se ya wa hwe ma godru se mi usan hwe na biu opini so mami sikana wo mi ho nyina mi de manu se nkora no tina ho ntimi de mo kasa se mamu hanu mu nana no ikwa mi kwa nyese mi tipe anase yes ya wo de ekwa bibi munti na mi kwa no wow because mi ka ha mo be ya de a mi pe mi sumi so ya manya sans mi mami baso enye basa ntimi pa mo cho mo ni mo nana ntina yie na mi kwa anya mi bona bibi ayi a mi bidi mu na baba ba ko ampanso ibae mi start dwane na ekoso no na mi kan se me aunty no se pese mi fankura no ebra no se yo onto na teacher nti onim kwara ho asam no se mi form mra na mi yo mi na ba se ba wies na jese nkura ne be ko school wie ye Obra ni wadi na ye juma my brother so papa nyi ni ye juma ben mi ba panyin no mi ba onu de oboa me ono na boa we ni oba na oboa me so wa ba nti so ono place I rule na ma o ya de so rough wow but my ye watch no 3 nyina onu abada bra wa bedi wa ti asije sokra wow ansana mana ba to ono watch na e de cracha apprentice no oni ni baba wow oni ni Aunty Muni ba me watch adwuma ne yemu a wo ma na ebua wo na adwuma ye fofoforo ba ye a wo kire wo adwuma no o how be na fam how de me fam because me fam baby me wa fa ba na me de ba efiri kwasi ba ye onyi kakra onyi bo ntida bia me da nkora wo me ho a me to mo fu me ma mo pie sa because me kan jom se mo ba ade a me ma mo nya bi nti anaju nkodem asena me ma wredem sana da no me fa kunya no ma da sana da bia akora we da obue ye puno me da ma brent me da ma da obue ye puno pie na enim ante da ko na me da dem be 12 ana 12 1 po na me ba kitwa no frame me say se brede won na frame me go fire me say Rashida den na frame se bi obisa me say Rashida wa na me say omo da dem o say dan ben sorry kwa hwe mi sorry Rashida wa oni wo tum na wa tu ye gusa fon no ko wa loko mukura lucky ni say me main one ba kuno dan ba kuno mi safa wo na me de bue ye ne san ka makam na me frame sister bi na ekoye no tina be me no mi say Rashida ye sene da bia ye da sa na wo ye na wo pue mi ma fa mi san kana mi say enko fie de ko fie ade chinya na mi say mi de ba kota male akoma ne ma me na boy ni so ye baba wo ye honum no no nyini kurawo nyini ye be 15 de mi share mi see sama ma boy antina obe western sene da bia baba na wa fa do sene da bia wo wie sika ni nam bia de man mi ye hu ye na fe na nkofo kan kire me na ntwinam na wachi a wo de koton wachi red fish ni nyina fish ni na ka ponla ni wele ni timi ko cantonment police station ko report ye ana mbachi no omuchi no ko loki no mu de me kasae o si sana ma chi na ko magumi ni mas nti o de poison ni ma akwara no o si ade chi Saturday ya ba o de man Tuesday o de dia na ma no poison the man Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday morning. You buy no so be I busy no. Akora we ahwe we still be brebi ayaya no. Still all the better aduane no. To nyame. Ti eda na hu say the poison agum. Sa tama ye ba hu no anaju kura. The second born of friend me say anapa ni nyina ko bobo e bobo e bon yem ni yem on to me
of fear ko toilet na me say ko hospital me say me free watch buy mo ma ko toilet sa 8 times ni eh na di asem afi dem me fear for so almost so koba obi a koba me say di asem na betu ene but anapa no ono ye bibi say nka obi hu a me hu but na ma dream me so be poison because 5 minutes we are not going to baby. No, you know what? Oh, share. Let me say, the me friend me back pain. Let me see Rashida. What did Bonnie? Or say them see fit and okay. What nasi? Na for 30 minutes fiano. Or no so share say ma baby. Let me see Rashida bra. Edne dia ne how? Because only juma na nyina na me hu so we juma. Kakra no akogina odi. Ana wa de Bonnie be wo fie. O see dabi. And I why we are why we are missing or see that be a woman by two, who saw by fat two, no would be. Miss A, Rashida never pan, I would do two, so windy two. That be a missy the two, I wouldn't be, and another band is saying, now would do two. What poison white? See that one be old to me, the son and my drink here, but Mancasa, Jana Ju. Students dem say no mukọ baby excursion be full bus omu nyina be to waje no aw e da no mu di adwa papa obi mu so kọ say land and say USO yes omu won kwan so toilet blame ai na nya de kitwa Rashida cause commotion nti ma me ne be friend anaju no o si me sisa na kire na me fie na me pray o chia me o say Aunty Muni ene de edu na ye nua problem abamo o ka sa na me baka se bibi na ebi agus na me tena wajojo me tena fom pura o si de nya abutre because na denchi me ti ho be 2 3 na e wo ye ma me bi no Duncans no Aunty Muni gina ho ahwefo se wa hu nipa ti mu osum ba bi aduru na Aunty Muni na ni kura tete Obra any Woaa wo hwemi yentie fiber the poets near fanko breaking ra ye ba ye ne Aunty Muni ebetu ankomo so Obra okay Obra ne wara bo Obra ne yemfa Obra ne den twene wala wo boy into Obra ne wara bo a wo ye Ghana ba nti Kofi for Obra ne den twene hyehye si wani me na bo pimpina see the handiworks of the Lord so beautiful lana or how not tie na money huina no share ending. Take a moment and recap. Obrano wara bona akukumi muama. It has greased my kneecap. For the blessings I'm on fire. My middle name is Kebab. Renewed by God's perfect grace. So now fear and setbacks have gone on rehab. Human life is sweeter than jollof rice to be taken for a reckless jolly ride. We mostly confine the bright sides to the presence of our mind and forgo peaceful happiness, which is fine, and embrace pride, which resides inside. One question, why? Okay, Obra. So Obra ne wadia. And the me pejamini mche onyankopon hata suri se ala fatia. Because Obra ne yeding se minua mauli ni se minti se manya wad dia. Na mampe bibi anhye mi botom na mankope Aunty Muni ni wachia. Na me hu de bibia la ye basa na ma bolos beka de me 26 ni nala ayekwa okay intine se onyankopon trade ampon kwa me aya adom ahihye bibia ma abena. Everybody who is thinking of being the confusion, so why you there? You are causing confusion. You are my back case. Yeah, you are my back case. Inti Kwame Eugene. Now forget your muyendiasa. This is a story of where I'm from. Are you ready? Adiachina meko pe bibi dia. Koko ene bro do. I need a healthy lifestyle. Inti na ko se shemui. Obaten bia on pesa ni baba kuntokwa wo school mu no emfa Yankee nut nkate enhye ni bag hwese mofra yiku Yankee nut nkate ho hey Papa Yankee abepie ho enti asundwe aba Yankee nut nkate abofra bia edeye na de la de hu gari cho Yankee nut o che mi ni kipo ani bibia wo 2 milika keke opuna do nto fa Yankee nut nkate soki gari anampo fagu house akokomu
Yankee Nuts and Katia Yenna 1 year Pebiatu Enko 45 Dadiban Road, North Kaneshi, Malcolm Bus Stop. Yankee Nuts, Obiape. Me your ba penina, me debusia kesim. Me so kunu, me so ma, me so mananano. It sounds a woman when yaminti, me ye fear you nyina. Na brenti, me nya pressure, e ma stroke so, e din ho ba jim. And what do for be do me say, mini future life smart food. Na me ho beto me. Me die na me ka say, eye aduane keke. Send anuane no wom na esa wo yade no na atwe fie no ko akire ena hwe me madane abaya kete me sweme me exercise bia me chese me shampa boatintin nyina future life smart food me si dibi. My secret. Obra. 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 Wow, Fiber the poet. Why are dear? Baby, I know me. So say life is sweeter than jollof rice. One chirem dia hibia. Ghana jollof and Nigeria jollof. Why are dear? Mama me fa akwenye iso na me nkai mu nyina se ye wo mona ladies wa ha omaba se omoba be support and the program aye any interview any Aunty Muni eye sanso so ena kwanche for penny oda Elkane Hotel ano eye Mrs Ellen echa ajekum ye wono ofia amoma ye monsema no waba aba besraye ewo dwumadie iso ye dana si bebre kai se safei na wodi TV ato ha Obra anywhere ejumedie so ena wogusu a wo hwe no ye ne Aunty Muni sa ukai Aunty Muni wa ache laboni ye ne no na egun komo twetwe so a ye twetwe no ba bia waka akoduru no na aya areho obi a wuti sebi wuti ukrom ye na efre krase na ye na nim se de krase life sitie na wuti ukrom na wo ma menua bi nkofa wo mra emebo abrabo mu a aka wa ye bone wu wia na mama boy ya mo wia na ma ya chi nti ubekum nipa se abrabo no emu odin eto da wo hwe de obi aya umwa obi nenso Aunty Muni anka nwi ti yenko ne yenko ti Aunty Muni enti e ba sa no ankrofo obi a private sa no ekosi sen ko in hospital e kana mo ama me antua because omusi mini o mo ache omu njindi se mayesi di nipa ba se na da no mo aduane ni bia me to me kan sa because dan e ton duane ni bebre into me kan kura ti wo be ko hospital no obi gina ho a ono so wadi Aunty Muni wache because it because me sunyesa la hospital me see no area be a hospital omo da ho ti ebusa ni ba dia anapanyi no ndifia Aunty Muni wache ya kami ni me mane nyina nke be wo kura nka me de me mane nyina ewu but lucky ni say obi endi but nka kwara die dia nko be wu because me na ye oyem no e akwara dia nko be wu ai na osi die no digo mu say osi o kan tire so hwegu a hoa epane no say ti gwata ka se bia no say ti tambia nso ranum onto ngu gwata no go see at the phone friend ebisa no see boy is want to ngu gwata to atogu nti ahu adrokuro to mu che no ai say under age no design odi by 16 onyini bia timra bia ne na ni na mi dine ko ba kurasio ti so da so ho na ma wonu enu achi na Aunty Muni bibia ti say si a wo ya adwuma na obi be yese ya se de tie bia obi be ka say Aunty Muni wache de afi ba kokura nso na ya edi kotokukura enua the following week say de bi ka ho no na ewia 4 mo no 4 say 3 bos we wache 3 mo 4 7 no it me hwegu yento for 1 year na dwane mi akura so mi kan tia mi manze de ngusu mbompai mpai bod na edi gusu sa nti won se se ne omuto meduane kura all customers me ka credit eswati ka credit se afufro kura no omoba na tese sa asem ni si ye nti ama obia but ni nyina mu no Obra no ti say dwano ni usika sem ni wasetena mu ti say okay na yes 1 year there
ya hu chire mom ni mi man ya hu chire e bompaya the second year there started pick kakra e ko sisi na ise dia be ye kese de nyame ase atabir Allahu akbar onyame ye kese ampa onyame ye kese ka se atabila che se ma ye nyi onyame aye onyame oye kese onyame nye kese a enka wacha enipa basima obi kwa abrochire wato biko Aunty Muni wache international ni nyina eho abasem hospital nyina ye ma obi aso ne yafunu adan a medi Aunty Muni wache wenke gu adwuma complete na se nyame amemu a enye komcheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam enka Aunty Muni be ye den ti ne Aunty Muni ti hana mu hu ni se ya wa breye mama ye mo ye nsema Aunty Aunty Muni madafu bina o de me ka twema me asire on say ya na ye Christians ye kwa so ye wonwum bia ye to ye say ye praises ni ya pejare nsa no say na Muslims kra as o mu ni praises wo ho ko ye kwa ko pe ye shira wo onim de Muslims ye nti Muslim bi jono say share ye wo praises wo ho Muslims ye wo praises o say Muslim mu praises ni de o say la ilaha Salam alaikum. No majeso. Afi wa hu ya de sakina. Oh. Eti Muslim praises here. La ilaha. Eti nyame ya de. Aunty Muni ba bia nyame de wa bedri. Wa ye bi. Ede na watimi de wa che adwuma ya. Wo starting kro. Ede na watimi de aye. Masiden watamale. Wow. Mama msema Aunty Muni. Aunty Muni se wasi dan watamale ena edi ebium Asuma ebi aswa ye dan ni bi e wo hen tabora wow ena wasa shawma ena woti wesi wa ye nyina sa ware bia ware awuma nyamia ya di nyina ware na abontin soso bia wabuwa obi soso wa abontin obi onye oba abo me ofama Oma betra me hokko akware ma betra me hokko akware ma bo mu bru 910 po Aunty Muni bo mu waya di bo busian so nyame shraw Aunty Muni nyame shraw Aunty Muni me ne oti ha ye kase obi hyedem wosu adan o se wanko school wo kwa wo de na so ko hin sakasaka baga LA eso so hwene wo de asidan e watamale asibi wonkran ahwe wo ma aboa nkrofo obi ti dem usu so wanko school obi si wanye obi amana nkukuru dwetire amano sika kase bi amana amfa anya adwuma ti obenum adrawu se obi hwe sa program ya e de nkran hyesem na wo de mani papa anya nipa boa wa na obanya utumi fa 20 Ghana e de nye titimu 2 million kura enda empaibo and show she said this will be boa so na wa boa wo yes yire wo na wa honde a wo no na tam sumi wa honde no yidi ma honde na me ye adwuma na wo de wa honde ba da se me wa fama me say me si family bi wo kura mo boa ise wo na wo ba yire wo wa yire wo ande wo ni wo mabaka na wo yire wo na wo fa first me ba start tamalenu na tam me ni me kunu no basa first no unim me ake chira fadi naji samia ginger drink me be kwa me ho and na me dey start here na me to me dey almost start school no man tina so bi ama me school ginger na person ko to bi kwa 10 series obenya ginger be me dey me ko ejom e ko kan chira security wura say o ma me olo ka menu na me to ginger me be here 2 days pe na me yi ni sika ma na fe me use me sika to na o de ye na me start kokoye oho a me hu se na omo school fees no school no mo didie mu so me de ye na me jai afi me jai ginger no na me wura aduane foforo mu bio me mas ye aduane different and so kapre obi anfa nhye me sa
kakra na wa we ye sorry boafo bia ne bebia mia na me yire no sorry ye hwe me ma ye mo se ma Aunty Muni wa ya tie Obra ne wa dwumadi suni nti afa so ohunu se wo hia se e be chichiri sika doso po bi dia ma wo ansa na wa ye adwuma wo hia se wo be ko school abubo degree awie school ye pa me ka se nye utimi ko bi wie na ye crachete office na condition bo ho na dada ho a enka fe pa na ensatia yiwe ni nyina anyepe tie bia na wanya maame bi ni papa bia o mbetumi di wako school no akọ akira mu abubo degree akese ne nsoso Obra no esese wo eba no sa wo be yeden mpani si tie na ebotoa tikiti bia wo benya no sa wo yire wo ho na wo ye nsi yefo na wo ye adwumade a onyankropon twa di ampo beto nhira bosu aguso ama sede Aunty Muni start ton ginger drink amuduro sa na efe na muduro waton a ene odinam so nya adwetire ton waache ama na ye kese a wodi asi dan ewo ni kurom tamale asibi won kran ha no usu betumi ayebi se wada sorry free wonem na Obra eni wara Obra no eni wa wo hwemi sene a wo bebo no enei no daachi saa na wo be hu mene Aunty Muni ratu imoro a etwa ne ti ase Aunty Muni ene twetwe enkomo ene ewo Obra ne wa dwumadie so migidi ye se wafa ba bi afri nsam a yaka no enei mu a wo de bebo wontoma no po na nso atumi aboa wo Obra kwantu emu odumra ne dum ye ne yeti nkwamu a dasene mesani wahia ewo Obra ne wa dwumadie so makramu ye bonanimio abenai abrane wara nyante shwa braboyo abrane wara na de wudua no de eno ana betwa da bio abrane wara bo abrane wara miampa chebanti tutu ona mosie abrane wara that you be a shower, see you, Obra ne wara bo,